Good afternoon, everybody. Thank you for coming to CIT Kokrajhar. In CIT Kokrajhar today, we have conducted the first lecture under Y20 summit, which is to be conducted under G20 banner. So, in this talk, we have invited our speakers from many different areas. One is our Jayanta Vishwa Sharma sir, who is from UK. Then Partha Pratim Dasgupta sir, he is also a strategist HR working in many different organizations beforehand. Also in the lineup, we have three more speakers. So they are all talking about the next level of industry revolutions going on. Then some cutting edge technologies like artificial intelligence, blockchain. So idea of having this particular talk is to ignite the mind of our students, faculties, so that CIT Kokrajhar can also be upgraded to the next level, and we can also contribute to the globe nation in this technological revolution. Thank you. गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय गुबुन गुबुन डिप्ल'मा इन्जिनियारिं डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CIT आव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसेयै बेचेलर अफ टेक्न'लजि बेचेलर अफ डिजाइन मास्टार अफ टेक्न'लजि मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनआ थुंगेगोन जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन